eka madyambu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisa leswaku mpfula ya mahlweni loko hi langutisa le dzongeni wa tiko kambe hi xaxamela ku yisa le tlhangutini ra le vupela-dyambu yi ri na mpimo wa 30% kambe ku ri na ndhawu tin'wana laha yi nga na mpimo wa 60% kambe loko hi langutisa le ndhawini tin'wana ta tiko ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga kwala ka 10 wa tikhilomitara hi awara kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku mpfula hi karhi hi langutisa le dzongeni wa tiko yi karhi yisa le a vupela-dyambu yi ri na mpimo wa 30% loko hi langutisa le a rihlangutini ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona ni mixo wu nga languseriwa vanhu kombela leswaku va swi tekela enhlokweni xikan'we na le rihlangutini ri le vuxeni ku ri na nkungwa lowu nga kona kombela vanhu hi swi tekela enhlokweni kambe ni mpfula leyi nga ta yi ri kona exifundzeni ya xa Limpopo kombela vanhu mi tihlayise etindhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa madyambu lama ku ri na mpfula ya tilo ri karhi ri dzindza swinene loko hi langutisa exifundzeni xa Eastern Cape kombela vanhu va tihlayisa xikan'we na moya lowu nga ta wu karhi wu nga hi matimba swinene le a rihlangutini ri le vupela-dyambu kombela vanhu hinkwavo mi tihlayise etindhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ri na rintshwa leri nga ta ri kona moya wu karhi wu hisa swinene kombela vanhu hinkwavo etindhawini letiyani mi tihlayisa mi nga humi loko swi nga bohi kombela vanhu hinkwavo mi hlayiseke etindhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya hi swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe karhi ku kufumela Vereeniging yi ri ka 29 wa degree Pitori na yona yi ri ka 31 wa degree loko hi fika a Limpopo hi nsuku ya swa ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo le Phalale yi karhi yi hisa eka 32 wa degree kambe loko hi fika Polokwane yi ri ka 27 kambe loko ya fika Giyani ka Mabalani yona yi ri ka 30 wa degree a hi fikeni kona a Mpumalanga hi tsundzuke leswaku na kona ku ta ku ri na mpfula kambe Skukuza karhi ku hisa eka 35 wa degree Lydenburg yi ri ka 26 loko hi fika Middelburg na yona yi ri ka 30 wa degree loko hi fika a KwaZulu-Natal ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi ku hisa Vryheid yi ri ka 33 wa degree Richards Bay 35 loko hi fika Durban le rihlangutini yi ri ka 34 wa degree a Eastern Cape na kona ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe Mthatha yi ri ka 36 wa degree Malitswayi 35 loko hi langutisa East London yona yi ri ka 28 wa degree a fike na Western Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe hi tsundzuke leswaku Beaufort West yi karhi ku hisa swinene eka 40 wa degree Lensburg 37 Clanwilliam 37 Cape Town yi ri ka 32 kambe Mossel Bay na yona yi ri ka 26 wa degree a fike na Northern Cape na kona karhi ku hisa loko hi langutisa Upington yi ri ka 41 wa degree Sutherland 33 loko hi fika DR na yona yi ri ka 36 wa degree kambe kona Free State tsundzuka swa ku ta karhi ku hisa 34 Bothaville Frankfurt yi ri ka 32 loko ya fika kona le a North West tsundzuka leswaku Mahikeng yi ri ka 33 Bournemouth yi ri ka 35 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.